atukuzwe bantu nibike hasi utanga ijambo. Haleluya. Tugiye gutera haleluya twumvikane. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gutera haleluya kandi iyo haleluya turashamburiye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ujye dushamburiye ngo dufatikanye nawe umfashe dushamburiye icyo ufite kwizera. Yesu ashimwe cyane. Muraje kubisoma kubera impamvu z'umwanya. Itumwa zari zarubatse entreprise yo guhuza imitungo yabo kugira ngo babe mu buzima bwo kutabona igihanga cya mugenzi wabo. Ngo Ananiya na Safira babibona bifuza guhuza umutungo n'intumwa. Petero arababwira ngo pas de problème, nimuze nta kibazo. Arabiyegereza baraza ngo ariko ngo bari bafite isambu yaho ngo abaheza uruhusha rwo kuja kugurisha amatungo yaho ngo kugira ngo bayazane. Ngo baragenda bashike barayagurisha. Bamaze kuyagurisha babona amafaranga ni menshi David. Baravuga ngo kintu aya mafaranga titwoheza intumwa. Bibwira inama baraganira conversation iwe n'umugore we baba nkabaganira baraganira. Bamara kuganira neza barumvikana. Bamara kumvikana umugore yamabwira umugabo ati dusige izikeya ducemo. Nuko bazicamo Petero aragenda nyine n'amafye ashikara zizana. Azishitse gutya Petero Ananiya ashitse uruhande rwa Petero. Ngo Petero aramureba aramanga ngo Ananiya tikarame mwami karame. Bagira ukuntu bakaza bitaba neza. Apana ngo ye arita amara kwita aramanga ngo ibi nibyo bintu wagurishije samuti nibi. Yamubwira ngo ariko Ananiya sijubeshe ntabwo ari Petero ubeshima. Niki Petero azashaka kuramira yazayanga kuko haza umuntu muri bo wandavuye udafite kwezwa kugira ngo ateze bagenzi biwe ateze abantu bagenzi biwe umuvurugano kutezwa yama batera. Petero aravuga ngo kugira ngo kino kintu tugikore wowe turaguhamba. Byamubwira ngo nani wabeshe noneka tituba twihanganira bene aba bagabo ikigukwiriye ndore ni cimetière ya Bibiliya y'Imana ngo yaragira abagabo bari babangutse abahungu basore bari babangutse ngo arababwira ngo nimuze bamamuteruka. Atukuzwe bantu nibike hasi utanga ijambo. Haleluya. Tugiye gutera haleluya twumvikane. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gutera haleluya kandi iyo haleluya turashamburiye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ujye dushamburiye ngo dufatikanye nawe umfashe dushamburiye icyo ufite kwizera. Yesu ashimwe. Murebe mikrofone yavuga neza. Atukuza. Nari mvuze ngo dushamburiye nuko ufate ikibazo cyawe
nurangiza umfashe kwizera dushamburiye. Atokos heli la singini merede. Atokos Ainuliwe. Hallelujah. Kalombe la sima. Adimwa de salon. Fare de brenis à la cosse. Ngaula. Erangini sangolo bari deleta. Gini melaka. Zangini de zavari. Tulimo inayumba yumba we kama mulevi. Dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Tuzamuri cyose. Bwana sifiwe sana. Amen. No hari abantu twabanyaje bavuye Bujumbura ruguru mu nkambi. Bavuze ngo ni ministeri y'aba. Abonye nk'umuntu wa fire nahaguruke. Mutambuka muri minota bampaye mureke dusangire kuko ibiryo wariye wenyine tebeza biryoha. Dusangiye n'abandi hari akaritime biza bitanga. Dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Tambuka nawe papa, utambuke mwipi. Dunia tulimo inayumba kama mulevi. Curanga iminota 3 bayeze igisimba cy'iminota 3. Asifiwe. Amen. Reka ntange haleluya. Asigaye dutarame. Amen. Igitaramo nzananga kugishomboroza kitaye cyagira muri ritime yacu. Ariko aho tuza kwiki ibintu biraza kumera kaneza. Amaboko yake dutange haleluya. Yego. Asifiwe. Amina. Yes. Kera mikoro mwaza. Amen. Yes. Mufate kucuma mikoro mwamuzerekera aho zigeze. Asige tutara. Yes. Isuko amaje kwatibuse. Asifiwe. Wala asifiwe. Asifiwe mira. Hera brede sana. Amen.
varie. Roina sotera. Prende bande la varie. Omeriza de tafsi la garde. Tukuzo. Prende tauda la varie. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Mazina yanjye banita Ndizeye. Sengera Lion Temple. Mugerageze muturegereza mikrofone tubasa n'abantu bafite amajwi asaraye kugira ngo tuganire iminota mike. Kubera kuko ndafite umwanya wo kubasuhuza uko mungana, ndamukiriza mugenzi wawe. Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane kuko turi hano uyu munsi wa none. Yahabwa icyubahiro yabikoze muyikubitira amashi. Iki gitaramo ni kirekire kandi ni kinini, nabuze ukuntu nkifatamo kandi kindabona ko ari umwanya wo gufutumira. Niyo titire mwagihaye ni topic mwagihaye ivuga ngo ni umunsi wo gusengera ibyifuzo. Kandi magambo umwanya urabamo gufi w'ijambo kugira ngo tubashe gusengera ibyifuzo. Ibyo nari nateguye nzabikomereza ejo mu kabiri kugira ngo turushirizeho guhanana imyanya no kutarambirana no kwitotomberana. Byakozwe n'intumwa David nadufashe. Byakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 3 n'uwa 4 kugira ngo nashaka somo wa 4. Byakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 4. Arasoma muri Bibiliya jambo ry'Imana, undi arasoma muri Bibiliya yera cyangwa se mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu ijambo Bibiliya yera, undi asoma mu ijambo ry'Imana. Dusome byakozwe n'intumwa 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Haranditse ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge w'Imana n'ubwenge bw'Imana, tubashire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko rero bavandimwe mwitoremo abagabo barindwi, bazwiho ko buzuye umwuka w'Imana, kandi bafite ubwenge, tubashinge uwo murimo w'Imana. 4 bityo twebweho tuzagumya kwibanda ku murimo wo gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana
Amen. Amen. Bwana asifiwe. Turavuga ibintu bibiri gusa, bibiri: itorero rya kera, itorero ry'intumwa ryishingikirizaho kugira ngo zihorane imbaraga zima. Byari birindwi ariko ndavuga bibiri. Bintu bibiri: itorero rya kera ry'intumwa ryishingikirizaho kugira ngo zihure mu mbaraga zima. Kino gitabo ni ibyakozwe n'intumwa, niryo zina bibiri zicitwa. Ariko abantu bize theology bazavuga ko kigira amazina atatu. Ndihuta cyane simbivuga. Iki gitabo ni ibyakozwe n'intumwa, niyo mazina tuba tucita. Kandi nubwo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, ntabwo cyanditswe n'intumwa, kandi ntabwo kigiramo uruhare rwo kuvuga ngo intumwa zose. Muri iki gitabo hazavugamo abagabo babiri bakozemo imirimo ikomeye kuruta abandi, bazavuga ngo Petero na Yohana. Kandi niko kigabuyemo ibice bibiri. Ubutumwa igice cya mbere kugeza ku gice cya cumi na kabiri ni amakuru ya Petero, ni urugendo rwa Petero, ni ibikorwa bya Petero, ni imirimo ya Petero. Igice cya 13 kugeza kuri 28 ni imirimo ya Pawulo, ni urugendo rwa Pawulo, ni ibitangaza bya Pawulo. Muzamuni Imana ishobora. Haleluya. Atukuza. Asifemere. Bibiliya izivuga ko kwabamwe ibitangaza 28, ikabamwe ibiraro bitatu byafashije intumwa kubasha gusohora ivugabutumwa. Kiraro cya mbere cyujujwe uwo munsi wa Pentecoste. Kiraro cya kabiri cyujujwe uwo munsi w'abadiyakoni 9 buzuye umwuka wera. Kiraro cya gatatu cyuzuye uwo munsi Pawulo azavuga ngo niwe watabye ikiraro cyambe gikomeye ngo kirasohoka kigera mu banyamahanga. Atukuze. Amen. Tuzamuri Imana ishobora. Rero tutarambiranye kandi ndarangije, ariko ndabashishikariza gukunda ijambo. Mw'abanyabujumbura gukunda ijambo. Nimudakunda ijambo muzomera nka kujya kubifumba ku bigori biteze. Muzomera nka kujya ku bigori biteze. Ariko nimwegera ijambo muzaba abagabo. Kandi birizi ivuga ngo mwari mugeze, ngo mwari mugeze ahantu ho kugira ngo gukanja amagufwa. Ariko ngo kandi namabonera ndababonera ngo mu gihe cyo kuramiza amata. Muyane magambo ndi muzamukura. Abantu badasoma ijambo ntibaza bakura. Yego. Bameze nk'ababebe. Babebe buriki. Habe nubwo musirimba mugasirimba mukaza mukura mukamenya nyina w'igiheko na nyirakuru w'igiheko. Mudasoma ijambo ry'Imana muri abana mu buryo haleluya. Bwana asifiwe. Rano nikishafasha intumwa kugira ngo zihora n'imbaraga ngo zo guhora mu buzima bwo kuramya Imana, zo guhora mu buzima budapungukirwa kuvuga Imana. Ikintu cya mbere ngo baharanira kuba mu buzima bwejejwe. Tabwa ya mbere yabashije guhesha intumwa guhagarara neza. Diakoni seruko guhagarara neza nukuba mu buzima bwejejwe. Apana lendi, apana kwezwa lendi, apana kwezwa gusa dimanche ubwo bavuze ngo urakora protocole yo kwicaza ngo wamushaka umuntu wezwa. Oya, ngo kwisabata n'ubuzima bwa buri munsi. Amani kuimba Shetana na yaimba. ama Ya uzima. nakwambia Usijivune. ariko murege mikrofone.
amani kuimba anaimba we wala kuimba ya uzima akwambia usijivune. Ico cigwa muragisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa mbere hazavuga amakuru ya Ananiya na Safira. Intumwa zari zigira projet y'ishirahamwe, zari zigira ishirahamwe yo guhuza ibintu byabo ntiyagire muri bamwe baboneka w'inenge yuko bakenye. Simbisobanura cyane muraje kubisoma kubera impamvu z'umwanya. Intumwa zari zarubatse entreprise yo guhuza imitungo yabo kugira ngo babe mu buzima bwo kutabona igihanga cya mugenzi wabo. Ngo Ananiya na Safira babibona bifuza guhuza umutungo n'intumwa. Petero arababwira ngo pas de problème, nimuze nta kibazo. Arabiyegereza baraza ngo ariko ngo bari bafite isambu yaho ngo abaheza uruhushya rwo kuja kugurisha amatungo yabo ngo kugira ngo bayazane. Ngo baragenda bashike barayagurisha. Bamaze kuyagurisha babona amafaranga ni menshi David. Baravuga ngo kindo aya mafaranga titwoheza intumwa bibwira inama baraganira conversation iwe n'umugore we baba nkabaganira baraganira bamara kuganira neza barumvikana. Bamara kumvikana umugore yamabwira umugabo ati dusige izikeya ducemo nuko bazicamo. Petero aragenda nyine n'amafye ashika arazizana azishitse gutya. Petero Ananiya ashitse uruhande rwa Petero ngo Petero aramureba aramanga Ananiya tikarame mwami karame bagira ukuntu bakaza bitaba neza apana ngo ye aritaba amara kwitaba aramanga ngo ibi nibyo bintu wagurishije isamuti nibi. Yamubwira ngo ariko Ananiya sijubeshe ntabwo ari Petero ubeshima. Niki Petero azashaka kuramira yazayanga kuko haza umuntu muri bo wandavuye udafite kwezwa kugira ngo ateze bagenzi biwe ateze abantu bagenzi biwe umuvurugano kutezwa yama batera. Petero aravuga ngo kugira ngo kino kintu tugikore wowe turaguhamba. Byamubwira ngo Anani wabeshe noneka tituba twihanganira bene aba bagabo ikigukwiriye ndore ni cimetière ya Bibiliya y'Imana ngo yaragira abagabo bari babangutse abahungu basore bari babangutse ngo arababwira ngo nimuze bamamuteruka babaramujana mukanya umugore we yamaze abagore bagira amashe yabo kuntu bazabagenda aza yagenda neza cyane nuko ngo ashika nabamubaza bije bintu yabaje umugabo tibino bintu umugabo yambwiye nibyo tego nibyo ninde wabwiye kugenda inama wowe n'umugabo yo kubesha umwuka ninde ikibakwiriye ni mugende nimba ari ikintu kizogufasha guhora mu buzima bwo gukirana bwo guhora mu buzima bwo kunezeza Imana ni uguhora mu buzima bwo gukiranuka bwo kwezwa mwezwe pastor mwezwe kandi birashoboka kuko ushobora kuririmba utejejwe. Bwana sifiwe sana. Icya kabiri tabatindira amen. Torero ryake ngo ryaharanira kuzura umwuka wera nzakigira kuva sizi kuntumbaye. Torero ryake mu mushinga wabo wa buri munsi mu bikorwa byabo bya buri munsi baraniraga kuzura umwuka wera. Umwuka wera hari ibintu bitatu uzudufasha. Kintu cya mbere uzudufasha gukora ibitangaza. Musomye amakuru ya Petero na Yohana bagaze ku rwa rusengero rwitwa Bwiza bagize gute ikintu umwuka wera uzugufasha cya mbere uzugufasha gukora ibitangaza. Kandi n'ukuri kw'Imana birashoboka ko ushobora kuba pasiteri tuzi umwuka wera, birashoboka ko ushobora kuririmba tuzi umwuka wera, birashobora kuko
ushobora gusenga utuzuye umwuka wera birashoboka cyane kandi inzira Imana yadusigiye tugomba kuzadusabanana nayo ni inzira yo gusenga kandi iyo usenze utuzuye umwuka wera uzumenya ko utawunezeza Imana uba wunezezanya kuba kubyaye iwe kubera ko atarangiza ikiri mu mutima yarangiza inyuma azoza nezezwa nuko umwana we waba mu rusengero azabyina ariko mbere y'Imana kubera ko yizirangiza indani yamivuga ngo Joseph karashimisha nyina ariko kuri jewe ni zero. Atukuze. Hallelujah. Amen. Gatatu cya kabiri umwuka wera udufasha kandi ndarangije ngo utumenyesha kumenya ubushake bw'Imana. Bwana sifesa nta kindi kintu kizoduhesha kumenya intego y'Imana, nta kindi kintu na kimwe kizoduhesha kumenya ubushake bw'Imana usibye umwuka wera. Umwuka wera mu muntu ni ingesi, ni network izibasha kugusabanisha n'Imana. Iyo wuzuye umwuka wera biroroshye cyane kuganira n'Imana. Iyo wuzuye umwuka wera biroroshye yuko Imana yo gutuma. Iyo wuzuye umwuka wera biroroshye yuko Imana yo kubikisha amabanga yayo. Iyo wuzuye umwuka wera biroroshye neza ko mwobana. Niyo mpamvu nimba ukora ibyo ukora utuzuye umwuka wera uzomenya yuko ntacyo wakora. Muvuga ngo amen. Kugira udashobora gufata telefone itarimo amayinite uhamagara umuntu ngo akumve, niko udashobora guhamagara Imana kumva utuzuye umwuka wera. Kujya udashobora kuba ufite inite ngo uhamagare umuntu, niko udashobora guhamagara Imana ngo ikumve utuzuye umwuka wera. Bwana sifesa torero rya kera ngo rikomezwa no guhora yuzuye umwuka wera. Icya gatatu umwuka wera uzadufasha. Icya kane ni icya gatatu ngo umwuka wera ngo uzudutinyura tugashira kubwoha. Narangije uzudutinyura tugashira ubwoba. Seze umuntu uzuririmba avuga ngo hayizuru kwangu ukuci tachire wangu umasikini dese marcho bala sibi wasa iyo wuzuye umwuka wera ni uzo kumara ubwo kabasha guhagarara imbere y'abatukizinda rya Yesu kababwira ngo uwo mwishe mukamubamba mukavuga ngo muzure wa mugome ngo ari wo wa mugome azuke. Umwami wakoze ibitangaza mukavuga ngo yishwe urya niwe wazutse kandi niwe waduhaye imbaraga adutinyura ubwoba. Duhagaze imbere yanyu tubabwira ngo yarazutse kandi aturimo. Mugere uke nta kindi kintu na kimwe kizoguhesha gushira kubwoba kugira ngo ukore umurimo w'Imana neza usibye umwuka wera. Bwana sifesa impamvu tutari mu kugaragaza impinduka mu byo twadukora nuko nta mwuka wera uzugendana natwe. Nejo narabivuze ngo muri iki gihe nico gihe dufite abakristo benshi, nico gihe dufite abayumbe benshi, ariko nico gihe dukenya abayumbe. Kubera iki? Kubera ibyo mukora icambere ntibibahindura.